Ako pričamo o načinu na koji umjetnost biva, ona uvijek biva kao nekakav višak realnosti. Umjetničko djelo nije samo aranžman elemenata, nego on uvijek u sebi sadrži nešto više. Tako da u tom smislu bilo kakvo određenje umjetnosti u apsolutnom smislu, dakle, kada teorija hoće do kraja da objasni umjetnost, je nemoguće. To je jedna težnja zapadnjačkog mišljenja koje je kartezijansko, dakle, koje je dekartovsko, matematičko, koje svijet vidi kao sklop određenih shvatljivih jedinica, tako da u tom smislu svaku umjetnost je moguće već zamisliti da postoji. Dakle, svaku sliku ili svaki film možemo rasklopiti na sastavne dijelove i ponovo sklopiti. To je kartezijanizam, ali ovdje hoćemo da kažemo da umjetnost u stvari funkcioniše na drugačiji način, kroz višak stvarnosti. Taj višak se pojavljuje kao objekt posmatranja, istraživanja u psihoanalizi, dakle, kao libido, kao nekakav višak energije koji uvijek izmiče od našeg racionalnog razumijevanja, naša želja. Sam poriv za bavljenje umjetnošću već u sebi ima ugrađen jedan takav višak. Jedan automobil, recimo, možemo mu se diviti i postoje ljudi koji se dive automobilima kao umjetničkim djelima i ona to zaista jesu, kao predmet dizajna, ali ipak ono što je fascinantno kod automobila i kroz šta mi dolazimo do ideje automobila kao umjetničkog djela, jeste njegova upotreba, jeste njegovo bivanje automobilom, odnosno vožnja. Bez tog aspekta vožnje, bez tog aspekta dijeljenja, nije moguće se samo diviti automobilu, recimo, kao umjetničkom djelu. On mora, dakle, postojati u nekom smislu za nas, ne samo apstraktno. Tako isto s umjetničkim djelom, treba se naštimati na taj višak, jer možemo umjetničko djelo da posmatramo isključivo kao umjetnički objekt, dakle kao neki mit ili magijski objekt kojom se divimo zato što smo, eto, negdje čuli da je to neko čuveno umjetničko djelo, ali upravo u njemu trebamo da tražimo taj višak, ono što nas nagna, nekako osjećanje fascinacije pred umjetničkim djelom, kad odstranimo te mitološke slojeve, kad odstranimo poznatost umjetnika i tako dalje, to što ostaje, što naslućujemo, u tom pravcu trebamo ići, a to je naštimavanje na umjetnost. Ako samo umjetničko djelo gledamo kao objekt koji je napravio neki umjetnik, tu se uvijek infiltrira nekakva mitologija. Izvorno bi trebali da ga saznajemo, a ne mitološki. Taj višak treba pratiti, jer u njemu je, možemo slobodno da kažemo, sadržano ono najdublje ljudsko. Jer ontički, kada posmatramo isključivo umjetnost, kada je pratimo teorijski, ontički bi bilo kad joj dajemo ime, kad je stavljamo u prostor, vrijeme, kad je mi određujemo s polja.
I onda, kad joj tako prilazimo, mi u stvari možemo da sakrijemo mnoge njene aspekte koji bi bili mnogo korisniji kad bi joj prišli nekako spontanije i kroz saživljavanje, kroz naštimavanje na umjetnosti, na taj višak, mi bi mogli mnogo više da spoznamo. Dakle, to ontičko, to teorijsko često zamračuje mogućnosti umjetnosti. U drugom smislu ih otvara, ali treba biti pažljiv tu pa razgraničiti, jer to ontičko također otvara neke viškove, ali to je sad jedna druga tema. Zašto, koji je odnos teorije naspram umjetnosti? Ovdje pričamo isključivo o tom višku stvarnosti koji čak ni jezik ne može da obuhvati, a na neki način umjetnost to može, ne da ga obuhvati u cjelini, nego baš da ga otvori. Jer poenta tog viška je oslobađanju prostora, oslobađanju energije. Tako nešto je koncipirao i Jacques Lacan, govoreći da osim jezika koji je simbolički, postoji i to realno, pored i imaginacije i simboličkog, postoji i ono realno koje nam se ponekad samo otvara kao neka fascinacija pred svijetom ili fascinacija pred umjetničkim delom, odbacujući sa sebe, zbacujući sa sebe te teoretske, ontičke ili te simboličke vrijednosti i otvara taj višak. Današnji moderni subjekt, odnosno postmoderni čovjek, on je raspršen, njegov identitet se nalazi i ovdje i ondje, i u njegovom novčaniku, i u njegovoj karijeri, i u njegovoj fizičkom zdravlju, i u njegovom znanju, obrazovanju. Tako da, čudan je sam taj današnji subjekt koji posmatra umjetničko djelo i gdje je tu taj višak, kako se on ispoljava. Čini mi se da je često danas, on se ispoljava taj višak, ali nekako, ako gledamo koliko on otvara i koliko zatvara, on danas često zamračuje. On otvara jedan detalj u realnosti, jedan veoma mali prostor, kao nekog fantazma. On nema neku on nema širok svijet. Dakle, taj višak danas je nekako sužen. On postoji i dalje. To je ono što su možda prepoznali teoretičari kao smrt velikih narativa u umjetnosti. Dakle, nekako male stvari se danas u umjetnosti otvaraju. To su detalji. I dalje on postoji, taj višak, ali je neobičan, čudan je. Radi se o nekim analizama veoma detaljnih i sitnih objekata. U tom smislu, savremeni subjekt taj višak danas pretvara u manjak. Hoću da kažem, pretvara u neku fantaziju, fantazam, želju. Nešto sitno što će da ga zadovolji, a to sitno u stvari onda počne da mu se predstavlja kao manjak. Takav subjekt danas, njemu fali svega. I materijalnog i duhovnog, i on traži te viškove realnosti u nekim unaprijed predodređenim sociološko-kulturnim okvirima i po meni se to pretvara u određen manjak. Često je slučaj da ljudi konzumiraju jako puno umjetnosti, ne znajući da je to umjetnost, polazeći od garderobe do muzike koju slušaju i tako dalje, ne osvrćući se na to, otvarajući za sebe neke svijetove tog viška realnosti, ali koji su mali, mikro, koji ne zaslužuju neku veliku pažnju. Da zaokružim ovo što sam htio da kažem, dakle, u modernosti i postmodernosti, kada se svijest više kopira, više reprodukuje sama sebe nego što se oslanja na nekakvu tradiciju,
Takav subjekt je, dakle, raspršen, on stvara te mikrosvijetove i te male viškove pretvara u manjkove, ali, dakle, treba razmisliti o poziciji umjetnosti danas, kako da se taj svijet, taj višak poveća, pošto je on prešao u manjak, kako da on postane pozitivan. Te mogućnosti koje nam pruža naše društvo, u stvari, uglavnom u 90% slučajeva smanjuju naš kapacitet. Dakle, umjetnosti se danas radi možda o nekakvom ponovnom uspostavljanju tog pozitivnog viška u umjetnosti, koji neće biti ni halucinacija, ni fantazija, nego nešto što će da ispuni život i da uči ljude da žive. Dakle, na neki način bi trebao bude povezan sa bivanjem, sa življenjem, sa bivstovanjem na ovoj planeti, da ne bude otuđen. Naravno da je naivno pričati o nekim, kako kažem, receptima za umjetnost, ali možda za svakog umjetnika je povremeno korisno da on to bar sam za sebe pokuša da promisli.